Dr. David Glass, predavač na Ulster univerzitetu, stručnjak je za veštačku inteligenciju i modelovanje kompleksnih sistema. Doktorirao je iz oblasti teorijske i računarske fizike, a njegovi istraživački projekti obuhvataju medicinske primene veštačke inteligencije i pitanja etike. U Beogradu je upravo održao predavanje Da li veštačka inteligencija može postati svesna, a mi smo ga ugostili u potrazi za odgovorom na ovo pitanje. Pitali smo doktora Davida Glassa gde je mesto čovečanstvo ako algoritmi počnu da donose odluke, kreiraju i misle. Mislim da su algoritmi ključ za razumevanje kako radi veštačka inteligencija, jer su oni sekvence konstrukcije koju mi obezbeđujemo kompjuterima kako bi oni dalje izvršavali sve ove njene programe koje koristi sve vreme. Poreklo tih programa dolazi direktno ili indirektno od ljudi kako bi simulirali ljudsku kreativnost ili razmišljanje. Rekao bih da je prava razlika između ljudskog razmišljanja i onoga što veštačka inteligencija radi ta što mi koristimo algoritme da procesuiramo informacije i rekao bih da smo mi ti koji moraju da izvrše razmišljanje, a ne mašine. Kombinujući svoje znanje iz matematike, teorijske fizike i filozofije, Dr. Glass najbolje ima uvid u to zašto ljude ništa ne može da imitira u potpunosti. Ono što otkrivamo kroz veštačku inteligenciju je da je sve sposobnija da imitira ono što ljudi rade kroz sve ove velike jezičke modele, poput ChatGPT-a. Može da napiše eseje ili poeziju mnogo bolje nego što bih, na primjer, ja to učinio. Dakle, veoma je vredan alat za dobijanje informacija i tako dalje. Ali mislim da postoje vrlo fundamentalne razlike između veštačke inteligencije i čovečanstva. I ono što je najvažnije za nas su stvari koje ona ne može da imitira. Na primer, vrednost ljudskih odnosa, osjećanja i iskustva, našu svest, osjećanja sreće i tuge, emocije, sve vrste toga koje su deo onoga što čini život. Mislim da veštačka inteligencija može to samo da simulira. Zato bih napravio razliku između simulacije nečega i realnosti. Veštačka inteligencija je dobra u simuliranju i imitaciji onoga što radimo, ali se to razlikuje u odnosu na iskustvo koje mi doživljavamo. Ustanovili smo da je ChatGPT sklon greškama, ali i da ga moramo usmeravati kako bi dobili prave odgovore. I think it depends on how we want to use it as well and what we're trying to use it for. Mislim da to zavisi od načina na koji želimo da ga upotrebimo i za šta ga upotrebljavamo. Ono što bih istakao je da je tehnologija neverovatna i konstantno se unapređuje, ali nisam siguran da treba da pokušavamo da stignemo do stadijuma gde joj ne treba ljudsko usmeravanje. Mislim da je ono ključno u svim našim diskusijama o veštačkoj inteligenciji i da ne treba ni pokušavati razvitak veštačke inteligencije koja bi nas učinila suvišnim. Naravno, kada su u pitanju važne stvari i odluke koje donosimo, zatim moral i odnosi, bitnije je da ljudi budu uključeni u ovo nego da mašine rade sve umesto nas. Treba da imamo ljude uključene u proces. Možemo koristiti veštačku inteligenciju da nam pomogne, da nas navodi, da nam daje informacije, ali kada dođe do ovih bitnih stvari, ljudi moraju biti deo tog procesa. But when it comes to important decisions and so forth, I think ultimately humans have got to be part of that process.